Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio 106,9 i 102,1 MHz. I da, točno je 9 sati ovog puta show, opet neću napraviti u standardnom obliku, ali ću vas uvesti u još jednu emisiju Gost dana za sami kraj našeg današnjeg tjedna. Ovog jutra, kao što sam već prethodno najavila, bavimo se sutrašnjim danom koji je Svjetski dan plesa, dakle 29. travnja, a tom prilikom ugostila sam u studiju Veru Mitrović-Vrbanac. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa kako smo jutro? Se bilo teško plesaču se ustati ovako rano? Pa dobro, da, naši bioritmovi su malo drugačije pomaknuti ujutro, ili treniramo ili to sve radimo u večernjim satima, ali eto, hvala vam na pozivu. Uvijek ste dobrodošli ovdje. Se odazvali, da. Već 14 godina obilježavate Svjetski dan plesa, pa kad nekako se vratite na sami početak te priče, kako je grad prije 14 godina disao na Svjetski dan plesa? Je to bio uopće pojam ikakav? Pa mi smo to sramežljivo počeli u nekim svojim okvirima u dvorani, onda smo negdje 2005. istrčali van na ulice, što zapravo je poanta tog obilježavanja plesa, da se nekako na taj dan ples izmakne iz plesnih dvorana, iz kazališnih dvorana gdje ljudi namjenski dolaze ili plesati ili gledati ga. Pa je nekako svašta smo radili u tih zadnjih godina, plesali po tržnici, po cestama, po parkovima i tako. I reakcije su uvijek divne, evo, ljudi se uvijek to nekako donese radost, ples uvijek donese radost. Tko, kako i zašto je odlučio ili su odlučili da postoji Svjetski dan plesa? Pa Svjetski dan plesa se znači na međunarodnoj razini obilježava od 1982. pod pokroviteljskom UNESCO-a, a na prijedlog Međunarodnog odbora za ples ITIA 29. travnja je izabran kao datum rođenja Giorgia Novera, koji se smatra reformatorom modernog baleta. I eto, to je taj dan, rijetko se, nekad mislim da se čak to izgubi, a važno je ipak napomenuti zbog čega uopće. I eto, nekako taj ples koji je i više značan i fluidan i ulazi u sve pore ljudskog života u nekim trenucima, taj dan on nekako briše granice, briše ih uvijek, ali nekako taj dan to posebno naznačujemo. I političke i etničke i poetske, i nekako je bit da se na taj dan sav ples ujedini i da se donese ljudima i da skrenemo pozornost na tu umjetnost kojom se bavimo, koju svi jako vole, ali nekako je uvijek taj ples, vjerojatno zbog karaktera kojeg ima, uvijek je nekako malo na margini, moramo to reći, i uvijek je on u nekakvoj svojoj borbi za neko svoje mjesto i za neki svoj status i za neko svoje poimanje uopće u društvu. Koliko se ples, odnosno plesači, koliko se taj status u društvu promijenio kroz godine? Je li ima napretka? Pa mijenja se, ima napretka, ima uspona i padova, to su oni neki životni EKG. Evo sad na nekoj nacionalnoj razini, ako govorimo, smo svjedoci sad velike borbe plesača za instituciju plesnu. Dakle, ples u Hrvatskoj nema instituciju koja je samo plesna, sad su te nekakve akcije i borbe za Zagrebački plesni centar, koji možda iz lokalne pozicije neke naše mislimo da nije važno, ali zapravo je. A i ono što su veliki pomaci na nekoj nacionalnoj razini, to je da je konačno utemeljena i Akademija za ples pri Akademiji dramskih umjetnosti, pa evo neka prva generacija nam je izašla. Imamo i Karlovčanke, ne znam, Azra Gorić iz baletnog studija je koja završava tu akademiju, tako da dakle neko formalno obrazovanje konačno evo i u Hrvatskoj, gdje će stvarno ljudi, mladi plesači imati priliku
i taj Zagreb koji je centar svega, a u Zagreb naravno dolaze ljudi iz nekih manjih sredina kao što je Karlovac koji na amaterskoj razini njeguju i bave se plesom. A ti amateri na našoj lokalnoj razini, koliko su dobri, kvalitetni kad pogledamo nekakve svjetske standarde? Pa jesu jako. Mislim, po ničem mi ne zaostajemo. Karlovac je u svim segmentima, ako pogledamo i u nekakvom natjecateljskom dijelu i u nekom umjetničkom i u izričaju rađenja predstava i u masovnosti kojom se djeca danas bave plesom. Karlovac ni po čemu ne zaostaje. Mi smo stvarno tu nekako pratimo te trendove, stvari se događaju i uvijek je nekako potrebno informirati i popularizirati, ali Karlovac ima svoje značajno mjesto na plesnoj karti i to je već davno ubilježeno. Sami program počinje danas, je li tako? Pa da, evo, nekako kroz godine smo mi radili svašta i više dana obilježavali, uvijek su tu neka predavanja, bila projekcije i svašta nešto. Ove godine je koncept takav da smo se uključili i na poziv gospodina Lisca u kulturne večeri kod putnika, pa je to bilo zgodno da spojimo, tako da večeras ćemo biti tamo ako vrijeme dozvoli, nadam se da hoće, sa jednom plesnom instalacijom koja se zove K-Body, koju smo izvali prošle godine za Dan grada. I to će jedna performerska grupa izvesti, pošto u studiju su se sad evo okupili, nazvali su se KAPA, Performing Art Collective, jedna grupa umjetnika koja malo širi granice i koja želi to napraviti i na nekoj drugoj razini. I sutra smo također tamo sa jednom plesnom predstavom kraćom. Ove godine smo pokrenuli i plesne edukativne programe u gradu Ozlju. Trebali smo to danas tamo obilježiti, ali je došlo do male izmjene programa, pošto oni obilježavaju Dan grada. U suradnji sa osnovnom školom Slava Raška i malo ćemo to retroaktivno napraviti sljedeći tjedan u srijedu. A sutra onda u studiju 23 poslijepodne od 16 sati do nekih 19 sati imamo izložbu slika pod nazivom Pokret ples i ja, naše drage Andrijane Krivdić, koja je dugogodišnja plesačica, slikarica, dizajnerica, vječna članica studija 23 i upriličit ćemo tu njenu izložbu slika. Biće projekcija, tome se evo posebno veselim, i projekcija je otvorena i besplatna i ovim putem zbilja pozivamo ljude da dođu. Projekcija dokumentarnog filma pod nazivom Free to Dance, koji je jako lijepi dokumentarac koji opisuje taj utjecaj afroameričkog plesa, odnosno utjecaj afričkog pokreta koji se širio na Ameriku, pa spoj evropskog i afričkog plesa i važnih koreografa, plesača i pedagoga koji su to godinama na neki način objedinjavali i na koji način se taj moderni ples stvarao. Ne? Idemo na kratku pauzu i nešto od čagati, pa se vraćamo vrlo brzo. Trend radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend radio. 106,9 i 102,1 MHz. Ja sam pisao pisma ljubavna. I evo nas u drugom dijelu emisije Gost dana. Gospođa Vera Mitrović-Vrbanas, koja je zapravo valjda svim Karlovčanima poznata ovdje u studiju Trend radija. Koliko je ples povezan s kulturom i koliko je on sam po sebi kultura? Pa ples jeste kultura, svakako. Osim što je kultura, on je i umjetnost. Pa svakako su to poveznice koje uvijek moramo naglašavati u bilo kojoj varijanti. On može biti i sportski, naravno i društveni, i zabavan, i komercijalan, i sve to može biti ples. Ali ono što, ne znam, nekako u studiju kroz godine smo njegovali zapravo i različite poetike i sve smo to nastojali imati na neki način i nekako omogućiti ljudima da se stvarno dotaknu svih segmenata plesa.
u bilo kom obliku u kojem on egzistira. Mislim da je tu nekako važno u tom edukacijskom dijelu ponuditi ono i roditeljima i mladima i djeci neko poimanje njegovog zbilja širokog značaja. Pa onda nekako svako po svom senzibilitetu i po svojoj poetici bira što mu je bliskije. Vera, vi sami po sebi ste institucija plesa u Karlovcu. Da vas netko pita je li ples umjetnost ili sport, što biste rekli? Pa svakako umjetnost. To bih rekla. Svako od nas zapravo ima taj pokret. Ja ne volim ove floskule poput ja ne znam plesati. Znaš plesati, jel hodaš? Da. Znaš plesati? Da, ili to su ono kad kažu ljudi ja nemam ritma. Tako je. Ako dišeš imaš ritam. Tako je. Djeca koja se učlanjuju u recimo Studio 23, u bilo koji plesni studio, u samom dolasku s roditeljima u neki plesni studio, što je prvo najvažnije da nauče? Je li uopće važno da oni prvo nešto nauče ili roditelji sami po sebi? Pa svi učimo. Djeca od nas, mi od djece, roditelji od svih nas. I to je jedna simbioza i je nekakav trokut koji je, za koji su potrebna sva tri segmenta da bi to sve skupa funkcioniralo i svi se međusobno na neki način nadahnjujemo. Ono što je uloga i odgovornost pedagoga koji rade s djecom je stvarno velika i te neke svoje uloge moramo biti svjesni. I u nekom trenutku stvarno ne podilaziti nekim trendovima i nekim stvarima. Dakle, sve se to može pomiriti. Možemo mi plesati na komercijalnu glazbu i na hitove i dati mladima u jednom trenutku neki dio koji njima odgovara, ali naša uloga i odgovornost je na tome da educiramo. Dakle, da širimo te granice, da radimo neke evaluacije, zato i jesu neka predavanja i sa roditeljima interaktivna i to, da radimo evaluacije kad pogledamo neku plesnu predstavu, da o tome razgovaramo, da se nekako ta poetika razlikuje i ona je drugačija i to je bitno, a ono što je bitno u ovom tjelesnom dijelu, jer ples jest tjelesan, je odgovornost educiranih voditelja koji rade sa djecom. Dakle, neke tjelesne štete mogu biti velike ako to rade ljudi koji ne znaju. Znači, jako je bitno da je to metodski napravljeno, da je ples ima svoju metodiku, postoji psihomotorički razvoj djece u određenoj dobi i bitno je u svakoj dobi dati ono što oni mogu psihički i motorički podnijeti, a ne na neki način raditi samo jako atraktivne skokove, padove i ne znam kako bi to nazvala, i negdje brkati taj dio koji je gimnastika, a koji je ples. Ne, on se nekad interferira i to je nekakav show i to je jako zanimljivo i zabavno i na plesnim natjecanjima jako poželjno, ali je jako bitno da jednostavno mlade ljude i djecu fizički ne potrgaš, nego da ih pripremaš da u nekoj zreloj juniorskoj i kasnije seniorskoj dobi budu spremni za veće izazove. Baš sad razmišljam dok mi pričate da zapravo poznajem balerinu koja je do nekakve 15-16 godine, ako se ne varam, se bavila gimnastikom, nakon toga se počela baviti baletom i ako se ne varam čak je radila u našem Zorindomu, ona se zove Milica Gutović, je vam to poznato? Da, poznato. Mislim da je takva nekakva priča bila. Očito je da se ta gimnastika nekako, ako ne gledamo umjetnički spektar, proteže kroz sve sportove i da to na kraju krajeva i klinci uče na tjelesnom, da, bez te gimnastike apsolutno ništa. Je li možda ples u nekakvoj nezavidnoj poziciji s obzirom na ozljede koje se događaju, na vijek, na nekakvo trajanje plesača kao takvog, da može koristiti svoje tijelo da se izrazi umjetnički i da sportskim duhom može podnijeti sve napore koje mora prolaziti kroz svoju karijeru. Vrlo je teško roditeljima financirati, pretpostavljam, dakle priču, financirati sve ono što jedan plesač mora imati od opreme, jel? U dijete koje je nakon nekakve 30. godine
koja je samostalna osoba, ali je to jedan drugačiji performans, jedan drugačiji život, nakon toga više možda neće moći plesati zbog neke ozljede u 22. i 23. godini i takvih stvari. Pa da, evo, tu je svakako i odgovornost na roditeljima da budu educirani na neki način na koju aktivnost biraju za svoje dijete. Ako birate gimnastiku ili balet, to su stare discipline koje imaju svoju metodiku i koja je takva kakva jest. I vi negdje u vrlo ranoj dobi, pošto je to vrlo rana selekcija, na neki način predodredite svoje dijete za taj izbor. Dakle, vi sa 3 ili 4 godine dovedete dijete njegove dobi i starosti na to i to ga predodredi. Tu je odgovornost na roditelju. Dalje je stvar, suvremeni ples ima svoju metodiku. Klasični balet je neka baza koja je svim plesačima potrebna i poželjna, ali opet imate plesače džeza na akademiji u Amsterdamu koji su mentori i voditelji katedri koji nemaju 1 sat klasičnog baleta. Dakle, suvremeni je opet nešto drugo. Tako da, evo, o svim tim stvarima možemo pričati, ali važno je, kažem opet, važno je da mi koji radimo s djecom imamo tu svijest o tome što u kojoj dobi njima dati. Ples je izuzetno zdrava i dobra aktivnost i ako se ona dobro metodički provodi, vi pripremate čovjeka da on bude svjestan svog tijela, da se zna brinuti sam za svoje tijelo. I neka dob u nekim stvarima znamo da je u klasičnom baletu to neka dobna granica, ali umjetnost nema dobne granice. Dakle, bez obzira na dob, vi možete biti izvođač u vrlo visokim godinama životnim i donijeti neku drugu poetiku i neki drugi ples i neki drugi umjetnički izričaj i to danas pogotovo je vrlo poznato i poželjno. Eto. Kad smo kod samog, ružno je to reći, zapravo drago mi je prvo da ste prepoznali da pričamo o baletu, to mi je super. Drugo, mislim da je bila 2010-2011 kad je izašao onaj film sa Natalie Portman koja je dobila zapravo i Oscara za ulogu u tom filmu, Black Swan. Tako je. Koliko je taj PR zapravo dobar plesačima ili / loš, s obzirom da su Edina Pličanić i koje kakve balerine koje su poznate u Hrvatskoj i zapravo u cijelom svijetu pričale o tom filmu kao u negativnom kontekstu, jer da to nema bijele veze sa o nekakvom životu balerine, osim naravno nekakvih pokreta, ali to je sad nešto što je prosječnom gledatelju potpuno nevažno. Jel? Radili se na tom PR-u da se zapravo ljudima u cijelom svijetu približi taj onda ples ili se radi s ovakvim stvarima kontra stvar od toga? Pa ne znam, to su onako nekako vječna pitanja. Zapravo danas bilja znamo koliko taj balet je težak, mukotrpan, koliko ti ljudi trpe stvarno fizičke boli u svom radu, tjelesne, i gdje negdje stvarno žive s tim cijeli život. A opet kad pogledate danas, još uvijek svaka djevojčica želi biti balerina i stati na špice. Tako da to su onako, imate cijele filozofske rasprave o tome koje su sad već i poznate i napisane, što je to što zapravo čovjeka tjera. Ja ne bih rekla da je to i niti dobar PR, niti loš, jednostavno bitno je pokazati jednu i drugu stranu. A što biramo tako nekako u našoj svijesti je na nama, pa onda puno je primjera iz klasičnog baleta, poznatih plesnih umjetnica i umjetnika koji su dugogodišnje karijere imali u klasičnoj formi i danas su u nekom suvremenom plesu gdje rade i kao izvođači dalje i kao autori i kao koreografi i njihova iskustva su značajna koja prenose. Moram prekinuti ovu filozofsku raspravu jer idemo na kratku pauzu pa se vraćamo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio 106,9 i 102,1 MHz. I
Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana ovog jutra uz Veru Mitrović-Vrbanac. U ovom trećem dijelu ajmo se samo malo posvetiti ovoj premijeri u Zorindomu. O čemu se radi? Pa evo, premijera plesne predstave u produkciji Gradskog kazališta, što nas jako veseli da je institucija i kazalište dalo priliku plesačima da naprave plesnu predstavu i da se prikaže na dan plesa. Plesači su iz različitih plesnih klubova, ukoliko sam informirana, a jesam, u plesnom stilu, urbanom plesnom stilu. Oni su napravili presicu i najavili to sve skupa. Mi smo tempirali programe da se ne kosimo i da na večer sutra svi stignemo na tu premijeru. Sad kad smo se doticali malo o sportske terminologije i ovog, nisam baš sretna sa tim što su se najavili kao karlovačka plesna reprezentacija jer to zalazi u neke sportske termine, ali ok. Njih je 11 plesača, Goran Koprenica i Jasna Pribornic su autori te predstave. A naše studijevke, bivše i sadašnje, Ivana Rumenović, Željka Kostanšek, Viktorija Paljuk također plešu u toj predstavi. Svi se jako veselimo da vidimo taj uradak. Pa svakako onda ćemo pozvati i sve one koji nas slušaju sad u ovom trenutku i koji će nas gledati da dođu na premijeru i uživaju u nekoj dobroj čagi, ajmo to tako reći, kad već baratimo ovom terminologijom, malo čudnom i apstraktnom. Sutra u 10:30, dakle, počinje na promenadi, počinje plesati. Da, u okviru proljetnih promenada manifestacije Free Dance organizira taj dio i oni će napraviti cijeli taj jedan potez od promenade do Korane. U isto to vrijeme u 8 sati navečer, vi ste, ponovit ćemo još jedan. Mi smo u 20 sati u Tjesnoj ulici u okviru kulturnih večeri kod putnika sa predstavom Suma Sumarum. I sutra poslijepodne u studiju od 16 do 19 projekcija filma i sve ovo plesno događanja. Svake godine odabire se značajan koreograf ili plesni umjetnik kako bi se formulirala jedna poruka koja je odaslana u svijet. Pa tko je to ove godine? Pa ove godine na međunarodnoj razini to je Trisha Brown, koja je, evo, nažalost preminula ove godine u ožujku i nije dočekala čuti svoju poruku, ali ona je jako lijepa, nećemo ju sada čitati jer nemamo vremena, ali bit će prilike pa ćete je sutra čuti i prenijeti. A Hrvatska također, odnosno svaka zemlja, jedan plesni umjetnik iz te zemlje također odašilje poruku, tako da mi svake godine imamo međunarodnu i Hrvatsku ove godine odašilje Miljenko Vikić i te ćemo poruke čitati sutra. Na samome kraju naše današnje emisije, Vera, ili imate kakvu poruku za one koji nas slušaju? Što reći o plesu? Mislim, meni je svašta, recimo, trenutno sad pada na pamet. Meni je, recimo, super kako ansambli naših narodnih kazališta, hrvatskih narodnih kazališta diljem zemlje, a najviše splitsko, trenutno jako njeguje tu tradiciju modernog baleta i tog suvremenog plesa kojeg žele pokazati svoje publici, a na kraju krajeva cijeloj Europi, jer baš čini mi se da su sada na nekakvoj turneji, jer imaju sjajnog Igora Kirova koji s njima tamo radi. Evo, temeljem toga, poučeni svojim iskustvom dugogodišnjim, vi ste ipak, a nećemo o Splitu, uopće nisu važni, predaleko smo ipak u Karlovcu. Pa da, na neki način nisu važni, ali sve je to nama važno. Ja, mi koji se time bavimo, to je uvijek važno, to se uvijek interferiraju, uvijek su to stvari koje su važne i bitne. Bitno je to i da sada se plesni umjetnici u Hrvatskoj izbore za svoju instituciju plesnu, bitno je da se osiguraju bolji uvjeti. Mi imamo stvarno velike plesače i umjetnike koji uglavnom godinama je bila praksa da moraju otići van, školovat se, pa se onda vratiti ovdje, pa nešto napraviti. Tu se svakako treba spomenuti na nacionalnoj razini tjedan suvremenog plesa koji je 34 godine i koji je u 30 godina sve to donosio u Hrvatsku, da smo mi imali priliku uopće vidjeti takve predstave. Ne? Mm-hmm. To je nekada bilo da smo mi iz Karlovca odlazili pa smo po 4 predstave dnevno gledali tamo.
Taj tjedan suvremenog plesa je strašno bitan, on se malo proširio i na Rijeku i na Karlovac, neke predstave smo gledali koje su u okviru tjedna i ovdje, tako da sve je to bitno. Sve je to važno, povezati se pokretom. Da. Hvala vam puno što ste došli. Hvala vama na pozivu i na medijskom prostoru koji osigurate i koji je nekako važan da bi se ipak čuo taj glas, jer pokret se nekad ipak uzme zdravo za gotovo, a riječ je isto tako bitna. Hvala vam puno. Hvala. Da pjevam ti o nečem drugom, o nečem što si već odavno možda htjela čuti, o ljubavi